Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayam. Pagyamanan tagay amin ang listeners ken supporters apakaibilangan nagiti likers, commenters, sharers ken subscribers. Shout out kadagiti naanos a supporters. Asana polo sa pimampanaw nga oray maladaw ti upload. Ket adadalata nga agkom-comment manipod rugi. Kas kada, Jasmine Rivera, Corazon Gasmin, Jody Buenavista, tinaanos ken nasagot nga star sender tayo iti bangir a platform. Tinagan na ijay ket Olarte Gandeza Jody. Isuda ti star senders kanipagayam a Denden JC. Kastamat as shout out kani Lilibeth Contillo ken Rafael Lardisabal ken kadakay aminan. Dagiti dadumanagan kat adda iti screen. Kat ita adto iti pakasaritan ngen kampinauluan. It's a prank. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Unay daytan abanglong Ronald. Kan kasta unay ti tarakim Kaslamapan ka makisala iti dayta adjar mo lakay. Kastoy mo ta sigod ti style kon bakal. Uray di agdat-dato nakpailakan ka. Nay, kita ang mga nod da maayayo nga agsublikan ka kadagiti ex mo. Ay, unay detan bakal. Sino kumamot ti maayayo nga? Adamot amin na nasawa da. Anyat amok nga Si kalaang ti maayayo kanyak bakal. Ti kunam. Nya. Kaya't masawan? Saan ka pulo sa maayayo kanyak? No napudot ti ulok, awan pa kaay-aywak apulos. Itangay? Medyo. Apay ngay, medyo lang. Basta, iso ngamin ti mariknak. Ay, ayatin naklaunay ngamin bakit. Iso medyo kunam. Ngamin, adda imon mo. Unay daytan kaka. Ada ka di damagag. Anya dayta, best. Apay no, agpataraki kada agpabanglo ti may sa lalaki. Ada pagpatarakyan na? Apay, agpatarakay ti asawa? Diyak amukan ko na Wala, agimon kamay nagpatarakay. Saan mo tatang? Kasto dayta. Anda nagiti lalaki ngagpataraki da kanagiti asawa da uno nobya da. Adamay nagiti lalaki nga style da raytan. Anya, nasumbatak ka din ti saludsud mo. Sapay lako matasyak lang ti pagpatarakyan ti asawak tatang. Ay, masigurado kasi kalaang tanasingpat ti asawa. Diyak nga rod maawatan tatang. No, imon ko daytoy. Wano agparparik na kanyak. Ay, best anak ko. Imon mula dayta. Unay daytan kaka. Lakay. Apay ano agrubwat kaket kasta unay ti papogim. Di mo ammo ti pampamayam iti buok mo. Saan amalmal pas ti panagsagaysay mo. Bakit kaya? Sipsiputan nakmanan. Labnak launay. Iso nga, ada imon mo niya. Anya kumamot aga pong agi mo nak.
Siyempre, at dalaang dito'y barangay tayo ti ex mo, ani Crystal. Pasaray agsabat kayo pa'y siguro, wano agkalugan. Wala daduma. Siyempre, saan anay kagara? Naira na lang, may sakit nga rin to'y barangay nga yan tayo. Agkat katugaw kayo kadima, titi tricycle, wano jeep. Ay, dalaang mo, isang paminsan. Awan mariknam, no agabay kayo. Ne. Beth, bakit? Apay na kita nadamdamagam. Agim-imon ka niya. Ay, saan? Apay kung mga agimunak. Husto ka. Sa narumbang agimon ka, ta sikatin kalaysak. Sikati inasawak saan nga iso. Saan nga iso? Ngamin, nakisinakin ka. Ngam hinabol mo pa'y laang kanukunada. Tinag ko na. Ay, nalalengkat ngam siya kung naita nangibagakin ka. Makit-kita namot siguro, idi Bakit? Saan na tila mapampanunot mo mga alyakin ka? Agkan ka man kindi, sakbay rumara. Tatno sana tila mapampanunot mo. Di ka ba't agkot-kot Agpampanunot ngamin. Anyat pampanunutam? Pampanunutak ti agtaytayak iti utak ko. Mala, ingkantap no di ka maladaw. Apaya kasta ti babae na nang? Ay diya ka mo iti asawam Ngam ti amok kat kasta ti babae nga daimon na. Ay, insecure nga ta ti asawak. Ay, saan mo't siguro ngam adabasit imon na. Taay ayaten na kaunay. Ken kasta talaga ti maik-iken iti uneg ti balay. Saan mo't ngami narumrumwar? Uno saan ang mga nagpakpakaraw? Tila madamdamag na. Masurunak pa yan o daduma. Agam jak latot tutupan. Jak kayan nga agriri kami. Husto ka anak. No tutupam. Sa madamati imon na ay gubat Ay, kasta yan anak. Wan. Iso abay-bay amlaeng nga agimon. Tama uman tumot laeng. Kan makita na, ngawan mo tirumbang nga pagimunan na. Awan makita na awan mo talaga nanang. Dasaya at ano kasta. Iso nga agsingsingpet kamat. No damang sulisog kan ka dita itarayam. Ay, unay daytan kaka. Apay, bes anak kao. Pag-imunam ni Crystal? Nagkunamot tatang? Madamag ko lang mit Saan ko apagimunan da dya nga ex ni Ronald? Tanapimpintasak mo't ngam iso. Kan siyak mo't ting kasar ni Ronald. Imbag tamom rayta. Agam kaslagim imon ka nga men. Apay tatang, ibagbagan ni Ronald kada kayo. Saan mag? Agam madala dinamag na. Agam bayam na jayay. Awan mo tanyaman na. Amuyo nga min tatang, masursurunak kini Crystal. Makitam, o di pag-imunam. Ay saan tatang? Masurunak laang iti style na, numayra na ngagsinabat kami. Ano na kaya nagsinabat kayaw? Kita anak. Sa kusikusilapan nak, akasla na sakit tinakam na. Saan kumot nga inagaw ni Ronald kan kwa na? Ni Ronald mo tinagdaton kanyak, kat inaklun ko, isuwing kalay sa anak. Anya kumangit ipagsakitan tinakam na kanyak. Kun may sa, damot ton asawa na. Di, awan nga ron ti parikot Ni Crystal ti parikot tatang. Ngamin, nasakit tinakam na kanyak. Amangan mo't no kayat na pailang nga agawon kanyak ni Ronald. Ay, imposible mo't adan pamilya di tao. Kan may sa. No, ni Ronald ti inayayat na saan kuman anak ki asawa iti sa balay. Nakidin nalata kuman ka ni Ronald. Isasan mapag-imunan da jay anak ka. Oray day tan kaka. Okay, ba't ang libet na lang?
Anya ti kayat mo asawan. Saan mo tan nga gimimon? O di kad nasayaat. Isa nakalaglag antirik na karumrumoritan. Alakit kita inyo ti nasaya at alinangan nyo tapno saan na madadaal. Una nang, angawag pa'y nga ron no daduma, kahit talaga saanan nga agimon. Nasurun laang kini Kristal, takusi-kusilapan na kano. Mas dawak mo't kami ni Tidadya Kristal. Kusilapan na ni Beth, gamsyak saan? Ay talaga nga agimon, ano kas dyan? Isa at yaramidak man kat saan kun apampansin na ni Kristal tapno dwa kami na kusilapan na. Unay daytan ka. Ay nalakay, masapul pa'y patakderem dita sangot ti buok mo sa ikan iti gel. Taktaken gastos laang dayta. Tapno sana makuso no agangin. Bay amlatan amakuso-kuso ta nalakamot lang nga iyamoy palikod. Taktak laang dayta. Kaya't kung aron mo ito mainlab kalatakan niya. Mainlab kay ti kinatarake. Unay daytan, Ronald. Uray saan mo nga stylan tabuok mo, nataer kalatay ti panagkitak. Thank you bakit? Maagkan ka no kasta? Uray saanen, ibagbagak lang ti pudno. Uray simple laeng anakasagmoy tabuok mo, mayat. Mayat mo't lang no medyo maikan iti gel tapno natartaraki ak lang mo't akita na. Unay daytan, Ronald. Iprank kuman ti asawak. Pagbali nagka-vlog ko. Di na amo nakapwesto ti maysa cellphone. Kat ti maysa, adda makikita a video. Asit kakon ti asawak. Wan gayam bakit? Gritan tantuman ti maysa agayam kaw. Apay ayang? Kasangay na inton bigat. Kantaan taman kitli ti pangkablaaw. Dayta makitkita dita nga ubing. Dayta da dita video. Uy, kaanakan na rayta. Ngam, adda dita tigayang ko. Kantaan ta Dayta lagayang. Nalpastan akinantaan ti pangkabla o tigayang mo. Asino aya day jay? Agore kata, gritek pay. Pang pinal na kablaaw. Naragsak akasangay mo, X. Ha? X? Tinagan na? Saan? May sanay ta karagiti X ko ini. Ha? Ni ka di Kristal? Saan? X ko, ngam saan anik Kristal. Nukasta, at dapay sa bali nga X mo. Ket no taluda. Ngam isuda tinagaram kanyak. Isa nagbalin akaayan ayat dak. Kasta ka di? Wag bagay. Angam, apay limbidam tarupam. Ex mumut gayam ti kinantaan ta. Nakipagkankanta akpay mat. Sana dakes, gayam ko lang matan ni X. Mabitla nga, agpakadakin ko na. Sige, X, bye-bye. Naragsak pa nagkasangay mo. No amuklaan nga ex mo dayta. Sa anak ko nakipagkankantay ti birthday song. Madit inaramid mo. Saan ata agayam kami matlangan? Asino dayta nga ex mo? Balasang? Uy, balasang pay. Anya tinagan na? Kanagnagan matlang ni Kristal. Amangan nun ni mutlaan Kristal dayta. Sabali a Kristal. Amum nga ex mo, kablaawam kit din. Maminsan lay ti makatawan bakit? Agkinkinlablaaw kami. Saan ka di mabalin adimon kablaawan tunggal madanon ti kasangay na? Ay, sana bakit? Masapula kablaawak lata, agayim kami ngaminain. Nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. No kasangay ko mat, kablaawan kan kantaan nakmag. Ex mo? Kablaawan kan kantaan na kaatinawan? Nagsaya atan? Wen bakit? Talaga nagsaya at tilinangan mi tinata nga ex ko. Isukuman at inasawam. Ay, di naman ngamin kayat ini. Isa sikan ti inasawak. Kat ita, agayam kami langan. Ado, adi kay bagbaga? Balasang nga ampang. Amo na nga dasawam? Makiin-in ng pangpailaan?
Saan nga ang pangday bakit? Makibarbar ka dalang kanya. Si papalubusak, Ronald. Ingkan ije balayda. Tapag datunam, kalpasan na, ikabalay mo. Total, saan mo ang may sardeng ti connection mo kinkwana? Ay, sana mabalin nga isnabag. Tinawan nga kinkinnablaaw kami. Masakta na no saan ko nakablaawan. Maawatam ko mabakit. Iso nga rod, nga ibabaon kan kinkwana ta maawatan ka. Aggayam kayo, agbarkada kayo, ngam ex mo, nobyam idi. Di na kayat, ti makikalay sa ka. Ngam no nagmayat ko ma, iso kumat asawam ita. Exactly. Inayat mo ka di iti kas sa unay? Normal dahil tayo tag-boyfriend bakit? Naginayat kami iti kas taunay. Nagkanas asutilan to'y asawa. Amom ti kasayaatan nga ramidem, Ronald. Agsinublan kayon. Na-prank ni Beth. Inaksurutan. Tay pakita ken kwa na to'y video, prank lang na dyan. Isumot lagaya makanayon ti patarakim. Tada pagwapwam dita ni ex mo. Di bakit mo tinisting ka lang, prank lang na dyan. Kita ngamin ato in video. Mayat na ito pang vlog ko. Di nakiraman iti kalukwam. Awanan ti ganas ko kan ka. Agasem, tasaan mo gayam amay sardeng ti connection mo kan kwa nakas gayam? Wen, gayam, girlfriend, da kayon. Ni bakit mo? Arak open ka man pa'y nga agkan. Ureak lang na isaltak. Unay daytan bakit? Kunak no saan ka nga gimon? Nangaruna pa'y no angaw lang. Pinaisumutang. Awan deta. Iso akas taunay ti pa nagpabanglom, kas kada pa nagpataraken. Beth, baka... Siyak mamat ti rumarita. Agpaseksiak mamat, kan agpaaramak. Ay, unay detan kaka. Amom aman nangimon, prinang mo. Ex mo pa, itinaramat mo. Ay awan kagura na kan. Pagbabawayak nga ron nanan. Isa tulungan dakman ang makisaukan ko na. Ay aywan nyo. Ay, awan lat di ka aramidan. Saan mo ngay prank, Ronald? Kastamot dagiti sabsabalay. Ta mga nubito ganda ka. Narigap ti kasta nga angaw. Prank nga, binabagtet. Tinisting ko lang mat na awanan at talaga tiimon na. Ada pa'y matlagayam. Awan lat di ka aramidan, Ronald. Parikot ita daytoy. Basta tulungan dak amangay ayo iti asawak na nang. Amok ngagbaaw mo't lang tigura na. No saan amasigod daytoy, talaga adumakkel. Kat narigat ton amasulbar. Awan lat di ka aramiden ngamen. O naydaytan kaka. No man nangimon ti tao. Saan mo nga angawan ni ti banaga di na kayat? Tapno awan parikot. Ala, saya atam ti mangay ayo kan ni Beth nga asawa, Ronald. Ket di munton ulitan ti mangiprank ken kwa na. Kastamit kada kayo nalaing nga agiprank. Saan nasaya dayta? Dakas ti epekto na. Ang mga numalawanan da kayo ket sana na may babawi pa. Nala, litan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. O naydaytan kaka, agyaman kami itin ka ay panang tarabay.